Pardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Lakha ke thom Jinthong constituency kaparlo Phonglangso Umrukhuti arongalong kedamtang ni phai hiniani tirikama me seng pondet pen puthot pini Indeng Frog Amur Falcon Festival katalon pon jia phan kachisik pon. Labang so kachisika jai megalong MEC Avijit Kropen Chenglok committee members lapen Amur Falcon Protection Committee atum pen chisik chedang pon rintisi. Labang solong Phonglangso Umrukhuti SGB Gyan Bahadur Chetri lapen Amur Falcon Protection Committee President Manoj Chetri lapen Secretary Romesh Batrai pen Chenglok KSA pen Ongdung Hadak Aronga Radatum pen Cherabdunsi Kapang Thai Kepang Thir pen Chenglok Pregjam Asai Cherabdun Rintile. এইটো কাৰণে মই সবক অভিনন্দন কৰোঁ চৰাই আমাৰ ইয়াতে সেপ্টেম্বৰ মাহত সেকেন্ড উইক পৰা আমি যেনেকা 13-14 এনেকা তাৰিখত আমি দেখা পাইছে এটা গ্ৰুপ স্মল গ্ৰুপ আছিল তাৰ পিছতে ইয়াতে বাঢ়ি এটো নৱেম্বৰলৈকে বাঢ়ি থাকে এতিয়া ম্যাক্সিমাম আহি পাইছে এতিয়াতো কৰিবন এদিন যোনটো ওয়াইল্ড লাইফ পৰা ইয়াতে সেন্সাস কৰি আছে তো এপ্ৰক্সিমেটলি 4-5 লাখ বেছি আছে বুলি ইয়াতে এপ্ৰক্সিমেটলি কোৱা হৈছে আমি চোৱা মতে তেনেকে বেছি লাগে আমাকতো বেছিয়ে লাগে এটো কাৰণে ইয়াতে ইটো উইদিন নৱেম্বৰ থাকিব আৰু ডিসেম্বৰত সেকেন্ড উইক লৈ ইয়াতে থাকে কেতিয়াবা যদি ইটো ওয়েদাৰ ঠিক হয় ইটো আইস নপৰা সময়লৈকে থাকে আৰু ডিসেম্বৰতে ইয়াতে অলমোস্ট যায় এতিয়া একেদিন মানে ওলাইছে আৰু আহি আছে এতিয়া ইনক্ৰিজিং হৈ আছে এটো দিনৰ কোনটো টাইমতে এটো ইহাতৰ ৰাইট টাইম হল ইয়াতে 3:30 পৰা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে 4:30 লৈকে ইয়াতে পুৰা ম্যাক্সিমাম আহি পাই যায় তেতিয়া अराउंड 5 ইয়াতে পুৰা ল্যান্ডিং কৰে বেম্বুত ল্যান্ডিং কৰি নাইট স্লিপ আৰু বেলেগ Kechenganing kan pen pininga sengkan anke Indeng Frog nang pleng tanglo Lasi Amur Falcon Festival pining lethota mesen pen pachun pon jiaphan mesen pen chisik chedang pon renti সবক ৰিকুৱেষ্ট এফালে পঠাইছো এইটো এই বছৰ প্ৰগ্ৰাম লৈ আমাৰ এমএসি কিমান সাপোৰ্ট কৰিছে আমাৰ এমএসি ভালে সাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু ফাইনান্সিয়ালি ইয়াতে আজিলৈকে এইটো সাপোৰ্ট হোৱা নাই ইয়াতৰ নিজৰ ওপৰত যিমান যুক্তি আছে লগাই কিনি পাব্লিক ৰিলেশ্যন কৰি ভালেই কাম কৰি আছে এইটো পজিটিভলি লৈ আছোঁ আমি উমৰুবাসী বিশেষকৈ সবেই পজিটিভলি লৈ আছে News Report KTV News Pardon ron case e hampanga song pen chepatir piponsi kithurmi obe khelong rikaching hona farman pen angtan pen kebang best kar bianglong pen kechenglok along kaprek sorkar pen kirai komalong le VGR anta nangche rai thipsi inglonga soa khe ke doke thaki sunglaki pini penap alam kalile ahok bonta ke EC pen non saikideng ponthuke purthimi akimanga puthak setami claim ponlo la solong jasemet inglonga soa tuma phan ansi longle pata lak isia farman thik piponlo bonta nona banke ke EC kachariatum mithang anghoi klububna lapen arpu kaching hona jok kai ke kilik kache pahai berjia phanpura angtan pen ke bang ke che ke be biharia so atuma phan anta longle pata ke longjia phan party men pen V form ke rona red lo pusi kache songa rata tumpen ningje pon ahok lo ke damtang rat pen thur pakse thirunialong PRVR puthak khamkhe pangcheng lo ke cheng ahoda bangke biharia to masi patanang pinangi pumasi India president dak karbianglong bang youth festival hot ke bangi ahut silang tum pidon lo setame ha so hotame Radatum apichini lo anparke la sob PRVR puthak along si latum pata ke hang lo bihari tumke setal latum aron chini la se PRVR kali ka nohok tame 6 schedule area ke pata pilong le non tribal atum hanke la si la so ke angdun mane nitum non tribal tum phanta 6 schedule area tame pata nang pinang po pateng lo lage la si president phan la so arat ke changdon mane nitumta 6 schedule atengsi arat slong nang po la si high power committee nang edonang kok athe bangke kedam tang kherunia long ka protest hot biharia tum thur paksi karbia tum phan ka chesong tum phan ke chok ke theng a via phik pabulo
rada bangke Karbiang Long rada tumke Karbiak Khe tum bangke thur paklo suhut asa yogesi la so puthak eviction popu Karbiang Long CM tum tanang che chak nang koklo MLA MP tum tanang che chak nang koklo setame apia bangke la so eviction jok plojia phana bangke la tum arlo pen claim bom athe non tribal atuma phanke ruling atuma bangke isi vote bank asonsi kache silam la pen la hai angtan ke be ke chia so tum ke kai ke stame ruling along si la tum dodun la pen ruling phansi vote ke pidun la sila tum phan eviction da loplote BJP party ke la hai ke che ke be tum pen Bihari Bengali tum pen vote long le dat popu mathasi la so kapader yi mate kache payok iji pa phansi la bangke high power committee ke seng Lasila puson party pen kichia sophan longle pata ke AC pen pajir pon laplote moapia kisung kache song nang pen ron thama nang dokongji la pen la anso sesi inglonga kheyatum kisung chechak pon thunang lang pusi pachini pon lake thangmat kali lake mission wala so wasantara pohla bangso a thepi benang sila da Karbiang Long Thomas kam so purthimia ke mang konang irkok ta thala kaprek thangmat kali non la party BJP party long ke claim bom tomhan kache bai i la pen kachi vung kache san i ja BDC ke claim chot la sila bangso purthimia ke mang bangke jasemet pet pudakji lake chokchi ke chokchi bang jong se la bangso purthimia ke mang la tum jong si a notice mate hala so notification jong si kipi mate lajak la aero office atum do an circle office wan ke do an jong se atoi ni kipi long jong si la bangso purthimia ke mang ke longle apata kipi ke la ke inglong so ban si pichot nang jide pujong si puchot pune pinika preglam stame la bangke non ke si open is category bang la bang pinchong det la si hala so open category pulotang ne non rong sar phan la dak suri ke thom la dak la v form pilo la pen dak MAC phanta suri ke thom pilo pulotang pini Pawan Kumar Rai phan pini jong si suri ke thom vi form pidet pun alang li ko mane inglong so phan pipo bang Bihari phan lo chipi Bihari ban si pibek bo mate Karbiang Long Thomas Council kachari tum Pawan Kumar Rai phan chipulo ma je nang liko Pawan Kumar han mane ko mane pulo ma labangso avi form mang ke longle pata kipi ke lake inglong so phan si pichot nang de pu alang tum Pawan Kumar thar aphanda pulo ma pupe athe labang ke Pawan Kumar Rai ta methang Bihari phan ke methang dak ke che ke bi so to ing aron repen kipi to mane alang tum chipi vek cheron rek balang li tum ta lasi laso apurthimi ke mang labang ke jasemet mang chokche lapen jong si pa chok thuji pulotang de labang ke alang li tum inglong so phan si pichot nang i palang li tum klar dak ban pang dak noi non lang nang pulotang de penang an circle fi song ke laso purthimia ke mang po men pen laso v form ke non danglo pen ke penang a Bengali tum ka prek ke che ke beso me playing set som thek long la pen aron re pen ke la da ke long le apata ke pi un e pu thek dak plotang te pini jong si laso purthimi ke mang pen suri si punoi suri hini bana suri pho wet at abang po don tum jong se long le pata long tanglo pen ne Karbia ke phan labang so suri pho tum se ka pan hok hala so suri pho joine mo di si che song thunang lipo hala so long le pata ke non joine komatum arenga hu sonang lipo komane tum jel dam tum dam na komane avia thik bunang lipo lasi laso bange tong sokot pen alang tum cividro nangi la penjong se cividro re pulotang de mesen lo kidu kela katar tuan long le pata pi pu lagi mesen itum da welcome churulu same labang so long le pata ki pi ke inglong so phan panong vet sila ke pinangji la pen inglong so phan sung lor si circle office sama atoi ni bang pi vek nangji la so bange kali labang so vi form bang ta rong sar phan pi thuen noi lagi sia vi form do popat la lagi sia vi form bang ta la so bang ta kali rong sarhan pek thuet noi rong sarhan paran thuet nai non bang ke vi form ke horong olom ke ron bom lo stame la bang so vi form ke komane chemesen komane don rap chemesen bone la pu back door ben se hema fit pencil la pu kopine kachong hu ka che patu pencil la so vi form ron bom chini che thekan mai chemesen an ke la pusi che pachoi bom sin theklong pon la si jasemet News report KTB News Karbiang Long Toyam Rohan Perakta Toyam Rohan Perakta non ke bang ji phai kuni ni phai sir ke pani di phu long bai song arani katalon pon ji phan terang rong chei chu tum pen rada phan ke pachini pon labang so ke talon pon ji long himasar binong phan hangpon pisi kachekrong thap himasar sikari ti so phan hangrong ke chokchi athe hako penta terang rong chei chu tum si himasar arpu ki kibek pina lapen hako pen angthuna teng pulote himasar ke terang dilia tum veksi himasar khilongji lada kaprega kura phan ke bang soman pi un e lapen pilong le pusi ning jepon proxy
tu waisong perang isuhan karjo talon ani ning rong pi paten an zigat katalon te ko positif basi ni tum nal tum ke bang te ten ne prang ge bitung long lam te si ni ke thani han ke hang ge suri kar dok nil tum hola so dak lu long thek lok non mai ke phai deng tok sia lok sa masa thek lok pan nil tum mekri meglang ting lo la terang rong itu abitung tum ange ning ki oi ning kela alang li nitum phusar atemo than me isar atemo than me waisong atemo than me ke thek abitung abi lasi ke bang jilang ani pen nilitum terang asor pensi waisong anita talon ponpo akur kaprega tumki talon pon long lelo lapen hima sarta khilong lelo pusi klarda galam thepen pachini pon news report KTV news Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hak mi kardom.